Hiyo television ni mohoro mata mugwanja na njira ndaya turia tukuharireirie ndirimbikano iri turatithania na memereke na njira ya ciiko na ketagwo Vivian Wangeci njitagwo Francis Wairura tega mato maku tabawa no thigirie gitegi yaku tutwarithanie nawe ikinya nginyagia mahinda ma gutiriha. Arimi a maembe kuma mwena wa Runyenjes guku ni kaunti ya Embu ni mathite na mbere no korwo makiuria thirikari eke mituki hari kumakira thito thini wa thito ya maembe thini wa thoko njeru iria iriga gukorwo yakitwo mwena ucio makiaria na andiki ya mohoro marigati thoko njeru iria kana marigati thoko ino njeru ni gukorwo ikinyita itemi ria mwanya iri na thito ya kuhehia maembe kuona ati maembe matirithiaga na mbere na gukorwo magithuka. Kuna hii ESP market inajengwa Karurumo kubwa sana, na hiyo soko tunaona itasaidia sana hasa hiyo area ya Karurumo. By the way, mkaaji wa Karurumo biashara ndio wanafanyanga hapa, na tunaona huko katika area ya Karurumo watu wengi sana ni wakulima wa maembe, wakulima wa fakando, wakulima wa mahindi na maharagwe. So hiyo soko ikiisha tunaona itasaidia sana hawa wakulima wa huko, na pia itaweza kusaidia pia tujua sisi juu ikiwa Karurumo inasaidia mtu wa Kanyombora, mtu wa Ogwere, mtu wa mahali kunaitwa Kawanjara pia. Hao watu wote wataweza kuwa na Afrika hapo Karurumo kwa biashara. Shukuru sana kwa vile tumejengwa ngewa hii soko ya Karurumo. Tunafurahi kwa sababu tutakuwa mahali pazuri tukiendelea kuuza, na yani customer watakuwa wakiweza kukuja wakitununulia, na sisi tukiuza, wakulima wakileta vitu zao tunawanunulia tukiuzaga. Hiyo itakuwa biashara mzuri na tukiendelea kushukuru. Watakuwa na pahali conducive, pahali kutakuwa na maji, pahali kutakuwa na usafi wote. Na nikifikiria tunaona hii mradi kulingana na vile the contractor is saying, probably by the end of the year tutaingia huko. Hawa wafanya biashara akina mama mboga sana sasa wanafanyia kwa barabara, kwa vile hiyo sehemu ambayo imejengwa soko ndio ilikuwa sehemu ya soko. So it is an additional one floor, kwa vile iko na floor mbili na kitambo ilikuwa floor moja na ilikuwa imejaa. So we are anticipating hiyo itakuwa sasa ni spacious na itatusaidia sana. Na tukithi nambere ni ati uria wari minister Eliud Owalo ni athiite nambere na gukorwo agitarĩria itanya riake ria gukorwo akihuranira igiturwa gia utongoria wa bururi hari githurano kia mwaka wa 2027. Akiaria rimwe na wa Siaya oho Owalo ona gutuika ndatariirie giturwa kiria kana ndatariirie kiama kiria gakorwo akirugama nakio ni athiite nambere na gukorwo akiuga ati ari muharini wa mbere ari gutigira ati kiama giki ni gakorwo ikinyitithania Kenya othe. You are aware that I was in government, but I left government voluntarily because I said I want to bring real change in this country by running for the presidency to facilitate a transformational agenda for the benefit of the people, not for personal gain. I understand the problems and challenges facing Kenyans. As an economist, I've got the solutions to those challenges. That's why I have stepped forward to lead the third and final liberation of this country, which has to be economic liberation. We need to bring down the level of taxation if we are to reduce the cost of living. That is the problem. And the reason why taxes are so high, what I would refer to as a punitive taxation regime, is because those who are paying tax are very few. During the budgetary process, we need to widen the income bracket by pushing money where our mothers and sisters are in itinerary trade, where our youth, the unemployed youth, are in the Juakali sector. Like an economist, I've done my maths. We are capable of reducing the level of income tax from 35% to 20%, and VAT from 16% to 10%. And income corporate tax we cut by 5% across the board. Then we completely do away with it.
digital tax, because that's where we have the opportunity to sort out our youth. Once we have done that, we sort out the debt burden, because that's why we are struggling to pay debt which was not utilized for the good of the common mwananchi. We sort out external debt. We cut down debt by running a zero budget deficit, and also undertaking forensic investigation of all previous debt so that we know how these funds were utilized. Then we seal corruption leakages through corruption, and cut down wastage in government. If we do all that, we will have enough resources to facilitate free primary education. Na tugithina mbere ni ati atongoria mena wa gicwaini magitongorio ni minister wa mbeu njete na mathako Salim Mvurya ni mathite na mbere na korwo makiranira kunyitana na gutigirira ati mutongoria wa bururi Dagitari William Samoei Ruto ati ni akorwo agicoka hari itina ria keri gukorwo agitongoria bururi uyu wa Kenya. Ndumiriri ino mathite na mbere na korwo makanathite na mbere na korwo mihiani tari kure mwena wa gicwaini kuri ho athite na mbere na korwo akiongerera na ukorwo akiorota atongoria mwa gicwaini aria kurerikana ati makoretwo makiaria miario ya Rumena. Siasa ya mwaka ujao, kura ya mwaka ujao haitapigwa kwa sababu ya fitina nyingi, haitapigwa kwa sera ya kabila, haitapigwa kwa kugawanya wananchi. Kura ya mwaka ujao ni kura ya ushahidi wa maendeleo. Kura ya mwaka ujao ni kura ya track record. Hapa jimbo la Pwani tumekaa viongozi wote na tumeungana kwa sababu hivi sasa hakuna tena mambo ya kutengana kwa mambo ya vyama vya siasa. Mheshimiwa Rais ametuunganisha kwa serikali ya mapana na marefu. Tulipozungumza na Mheshimiwa Rais na nikaja nikatembea na waziri wa barabara katika barabara yetu ya Kinango, vile lami inaikwa hiyo barabara, lami inaikwa hiyo mtolo wasitolo. Kuna facility 10 ambazo Mheshimiwa Rais amezitafutia ufadhili wa kutengeneza mother to child hospital. Nendeni mkatafakari sana, kwa sababu haya mambo ambayo yameanza kujitokeza hapa Kinango ni ya kuwezesha sisi, kwa sababu wakati tulipokuwa tukiambiwa kwamba elimu ndio msingi wa maisha ya mwanadamu, na hivi sasa tumeanza kuona, kwa sababu wakati mnapopeleka watoto 200 na si wokovu unaanza kuonekana. Just majibu akitoka na tutha wa kwamukira riboti turaba gwikira hanini ndukae guthie kuraya mu ni turacokereria. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia wiliku. Agira arigitani matiganite ni mwako batadha kamere ni ukoragwo na indo ungituma uthie na iguru kainge tucietaga risk factor utikoragwo na gitumi ati ungiuga kindu fulani ati gitumaga pressure no uthie na iguru wina itumi cigano na nyingi na nituguciaririria no ni kuri na thina uria ukaga ni undu wa mutumia kana muthuri kuremwo kugea
gutuma mutumia age mwana. Tugaga na githungu, every pregnancy is a risk. Nyu ndo mathina mwanya mwanya. Nyugwe no irekanie. Thigiro cio no ya mwana aciarĩtwo. Tugathoma hamwe ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrathĩnia mĩĩrĩ itũ. Nawe mwĩroreri tũgakũhe mweke wa kũũria ciũria ciaku. Reke tuge ni mwili tuna mwanake majagia tugaga from zero batari na ke so indo icio mutumia na muthuri ucio magia meke hiko-ini indo icio nicio ciitagwo matrimonial property. Landlord na landlady na tenant ni makubaliano, it's an agreement. Na you are bound by the terms of the agreement. Hiyo makubaliano yenu mlikubaliana aje? Rent itakuwa inalipwa aje? Itakuwa inalipwa lini? Itakuwa inalipwa kwa gani? Before gore mugunda kitu kia mbere itia kupiwa title thikure kwa lands weke search but thikũ ici maũndũ nĩ makorwo digital. Thikũ ici search cirekwo online through sasa. Yeah. Absconding ni kuga terere ninafaa kwenda koti kesho lakini sitaenda juu stada. It's not unaweza kuwa mgonjwa, hiyo inaweza eleweka, but absconding ni ile unakataa kwenda juu without any good reason. Yeah. Sexually toginya ikorwo ni giko kiu ya sexual no gikorwo ni ugo waiga tumitugo tutari twega turatuma mundu ucio ungi atuike uncomfortable. Ni muthenya wa kanaga kiumia thaa 2:03 cia hwaini guku gwa Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Mwangi wa Neno FM ceceni ya redio ĩrĩa ĩkũrehagira umemerekia muthuranire o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano. Tabarĩra ciĩhotanĩrĩria rũcinĩ kinya hwainĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Nyitanagĩra na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa Gĩthima rũcinĩ thaa 8 nginya 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe. Igĩkinyĩria 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya Ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mũgatereva na kinyagia 2 cia ũtukũ. Nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ũkanyitanĩra na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya Ikũmbĩ Osho. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi ya neme moka magukua indo ongeka atia kana ongiamberie kumacaria na miguu ta njege tatengera kuria gwa Kimumo engineering system umeranye CCTV cia kamera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials razor wire chini na cia silver. Ni makoragwo na access control system ira cia kuhinya fingerprint ugitonya, intruder alarm system na no makoragwo cia mwaki nginya fire extinguisher. Oho no makoragwo na solar panels na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ukaritio uguo wira ni muingi tawa gutinda kung'ang'ana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD manĩrĩo-inĩ ma Kamae na Gabero Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Duka yao area kou Nyandarua House second floor room 204. Duka yao haria Gabelon ground floor number G1. Na kwa Kasarani ni haria Max Plaza kong'ethanĩra na Kasarani police station. Ona kana no macarie na 0793 494949 kana
0793 949494 kana 0793 595959. Gitira wira waku na CCTV cameras kuma Kemuma Engineering System. Twaririe. Hihi ni uri waikio ni afitha wa virithi na ndumenya kunyitira ki atiriri ni ui ihoto ciaku na hii ni ui ati wamenyo ndungikugitira ki watho. Gatiba na watho wa bururi irabata uku wa gikiro kia iguru ona kuri uguo ni turikoragwo na giikaro na mawatiganite tugikuhe mweke wa gukurana uria watho ugite iguru rigi ihoto ciaku na oho tugaguthomithia maundu mario no tafatie gwika kiwatho wa guteithia guthathaura uria watho roiga uhoro-ini wigie uramati no gai waido wandiki wa na urihi wa magoti gatagati ka mangi maingi. For the first time nitukureheire tabarira irikora gikuruhania maundu maya mothe. Tabarira eno ya mwanya ukareherwo ni Francis Wairura nio muthenya wa kiumia thaa 2 nginya thaa 3 cia hwaini uko gwa Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Experience ile tu nayo atathuriri ni ati mutumia gitweka empowered muno ri kamwena ke kamwena we rigi ugakoreria decisions ciake wona wa macharage mutige igwithania tondu niwe umana mbeca tu umana mbeca na in fact more unfortunately ugo niguo kuhana hena we uria wari we wikaire tu very ambitious no cio nowe mutumira twenda gucokia tumwire atiriri wende no cokereri kwimenya ku twaririo horo waku umenye value yaku umenye wendaga gutwika ki ucokerere uria we wari. Divorce re ni kido it is there, it is real, it is something real. No idea adu matigani ni ukoraga ati kwina ongi wakwena nginya tangiruga nginya mutwe tondu wakiugo tu gutigana. Muthuri uyu ni arariha nyumba, muthuri uyu ni ararihira school fees tondu those are the basic need. Ungiurira kuriha nyumba nduri handu ungiurira kurihira ciana school fees na irio, koguo twamba kuga twambe tuiganire kugura irio, rent na school fees maya mangi kuhanyukia muthuri. Shararuku ukireherwo ni Wanjiru wa Waithaka mwambiririo kwambia thaa 2 cia hwaini. Ino ni station ya Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Na tukithinabe na kurikiriria ni atarimia mahiu Kilgoris ya gatagati ni magite nabe no kuroma mukirite mathomo makugacithia urimi wa iria gukuma kiurio metikire kunyitanira na SACCOs iri gutuika cia mateithiriria o kuririkana ati hindi ya kwambukira mathomo maya makiria ma SACCOs magana meri irakoretwo ciumirite uria mwandikitwo wa mohoro wa irimu wa Wanjiru aratariria. Arimi a ng'ombe cia iria kuma Thothayati 300 mwena wa Kilgiris itura ria Inkorie Nito kaunti ya Narok ni mamukirite mathomo na kuheo certificate thutha wa gukorwo magikundia ugi wa kiumia kimwe wa uria makugacirithia urimi wa iria. You know that the dairy farmer has 4 needs, 4 critical needs. One is cash flow. So we are here to ensure that the farmer gets more milk, more money in the pocket when they sell their milk. Number 2 is that we will be launching Maziwa school fees, so that instead of parents selling animals to take their children to school, they can leverage on private sector and milk to educate their children. Arimi ni moritio kunyitanira na honge itiganite cia urimi na nginya cia biashara guku bururi-ini na nja wa bururi niguo mone faida ona makiria. Bila partners hakuna mahali tunaweza kufika.
lazima partners wetu tuwakaribishe na tufanye kazi na hawa ili uweze kuconnect wewe kutoka hapa mahali pako mpaka India, alafu unapata ile machines ya pasteurize very cheap and very to improve this mambo ya maziwa hii. Mwenene wa maabitha nene a wonjoria ni maugite he bata ateti gutacukia ikinya na gutigirira arimi ni maraikia kindu kega mihuko-ini yao. Kwa nini nyama ni pesa ngapi sasa? 1 kilo si 1000. Na mnaambi wangu wa siku inapandishwa hiyo nyama. Na kwa nini maziwa ina bado tu inaregereka up to now? We want the price to be announced by the farmers. Hata wao pia wafili. Unaona nimeona KCC, new KCC, we have challenges. Na hizo challenges ni nyinyi wenyewe mtatue. Because let us be honest. Because the system we have in Kenya is only favoring the politician, not the professional. Wacha niwaambie leo siri moja. Na kama itakuwa mbaya, ikuwe mbaya. Handũ-inĩ ha Kĩo TV, njĩtagwo Irimũ wa Wanjiru. Na ripoti ni yakoregitwe igiturikireria kana gukikorwo gitukinyiria gaturumo ka mohoro maria tugukuhariririe juma wika ni tumana memereke na yashiko etago Vivian Wageci. Ndiragutiga na ciugo ici ndukane ndithie mundu uri ungi uru niguo wigune. Nie njetago Francis Waidota. Ino ni